Салом духтарои азиз, салом подписчико, салом шогирдо. Духтарои хушрӯ дар ин навор тарзи духтани янами халат дида мешавад. Духтаро остинаш оддӣ манжет дора. Манжет оддӣ, просто планка бе вытычка. Вытычка релеф надора, я вытычкаи табари сина дора. Манам хе кнопкош. Бо диққат нигоҳ кунед, осона када фаҳмондагиён. Салом духтарои аҳли гурӯҳ. Ози якҷоя халати планкадор пора мекунем. Барои мо 3 метр материал дар кошед, 3 метр материали резинка. Ай 3 метр аввал резинкаи баша як лихт бировардам. Ай бари ӯ резинкаро бировардем 5 сантиметр планкаи пеша бировардам. Аввал резинкаша ҳатман ҷудо кардам. Баъди планкаи бировардан материала ду тақсим кардем. Ҳамин дарози худаш ҳозиражда мода туғри ғалтид. Болои ҳам мондем, ина ҳар диша пешак, пуштак. Анаки мерка мегирем. Барои мерка гирифтан мо аввал ай гардан сар мекунем. Гардана ман мемонам қариб 8-7 сантиметр. Шуди китфа мемонам мана 21 сантиметр. Ай боло то поёна 1 сантиметр, қариб 2 сантиметр, даже 2 сантиметр поён мана мехел як хати китфа мекашем. Хати китфа мекашем. Баъд аз ҳами нуқтаи рамҷа то поёна 20 сантиметр гирифта манам хел духтаро мана 20. И хати чоркунҷа мекашем 5 сантиметр поён фуромада обхват грудиша мегирем. Баъде ки духтаро чоркунҷа кашдем, таи каша камакак динамҷа нимкулла мекашем. Обхват грудиша ма озиражда 5 сантиметр поён фуромадем. Обхват грудиша 30 мегирам, 60 мешава. Мана 60 манаҷада тайёрш мешава. Зиётиёш қати як 3-4 сантиметр зиётӣ мегирам. Манаҷа туғри меғалта. Анан хе духтаро хати линияи барша хои роста хоин духтаро хои миёнша гирифтан мехоин ё ки ранги трапеция мемонену мекашен духтаро. Анак баландии синаша ёфтем. Ай мо вутичка релефни надора, метавонем ки вутичка релефни монен. Просто ай ҳамиҷа баландии синара миёвем, баландии пеши таи каша миёвем, вутичкатона туғри мекунем. Манам хе духтаро ҷои вутичкара туғри мекунем, мемонем ки ҳамҷа бояд бидонем ки вутичка гардана ай боло то поёна ровна 2 сантиметр ма нимкулла мекашам. Аввал ҳардша мебарам, баъд якта болонги пешакша манам хе даҳани кирта кашида амҷаш слишкам кулулаи бад наёяд духтаро. Манамҷаш кулулаи бад наёяд. Манам хе мекашему байна тақсим карда тақсим ки кардем духтаро планкара обработка мекунем. Планка боша якум частишда дублирин мечаспонем, дуюм частиш аз таракаш ай паплин мешава, паплини сиёҳ давай флизелин мечаспонем. Мана духтарои аҳли гурӯҳ манам хе пурра шид. Ҳозиражда ма дани кистара набридам, уна алави доманаш камакак полукруг буридам, бароша ҷудо кардам, таи каша ҷудо кардам. Анаку ҳозир пешаки халата мебарем. Духтарои аҳли гурӯҳ мана даҳаншам бридем. Мана пешакш меша, мана инаш пуштакш мешава. Анаку ин тарафа байнаш аймо нобрида буд. Ҳозир як бора ду тақсимаш мекунему. Планкара обработка карда аввал китфора мечаспонем, баъд духтаро китфора ки часпондем манами лавлави ҳами гирдо ба гирд 3 сантиметр ё 4 сантиметр дублирин брида гирдо ба гирд дублирин мечаспонем, утюг мекунем мечаспонем барои он ки вақте ки духтаро чира планкара часпондем ку ҳава инами материалтон основной материал кашиш нати хеле наёза. Барои ка ҳатман лавлави ҳами халат гирдо ба гирд шумо бояд дублирин клей кунем. Баъде ки клей кардем планкара обработка кардем, планка ҳатман дарздор мебиёд байнаш, барои ки и вилурай равишошона туғри мекунем. Дарза ай боло дар пуштак монда мо байнаша миёвем, як пара медузем ба бо як параи дигаша духтаро. Баъде ки духтем планкара часпондем, шумо метавонед ки вутичкотона дар танатон туғри кунем. Вутичкора меша ки бе вутичкара дузед духтаро халати прям мой мешава. Духтарои аҳли гурӯҳ чихел ки гуфтем ки дублирин мечаспонем гирдо ба гирд, мана шумо нишон медиҳем. Сари китфша часпондем, инаи пешакай вутичкаша духтам, утюг кардам як тараф. Мана хел лавшдар хел ай тарафи дани кирта дублирин мечаспонем сари китф, иҷажа намечаспонем. Анаку пуштакшам ҳами хел ҷои китфоша гарданша шумо дублирин мечаспонем. Баъде ки часпондем, баъд китфора мечаспонему, баъд аптачкаша гирдша.
чихел ки гуфтам подборта ду тақсим кардем. Вақте ки мо як тараф бировардем ҳамаш як равиша ворсаш. Манам хел ду тақсим карда ворсоша туғри кардем. Ҳар тарафаш бояд тарафи боло биёя. Манам хел баъде ки дарза часпондем, манам хел клеши дублерин часпонда яглих то ҳами 3 метра чанд метр ки подбортон аста клеши дублерин часпонен. Баъд бо ай паплин чени ҳами 6 сантиметр бибирена да паплин боша флизелин бичаспонен. баъде ки часпондем ҳардуша болои ҳам монда як хати рост меравем мечаспонем. тасма тайёр мекунем духтаро. духтаро хушро чихел ки гуфта будам подбортоша яташа ай паплин рост мекунем. Мана ин основной материал ай резинкай мана паплинам 6 сантиметр ям 6 сантиметр да паплин флизелин часпондум. Манам хел дар материали резинка дублерин часпондум. Ана ки основка мекунем ҷояш ки лишния туғри мекунем ҳамашаво. Манам хел болои ҳам монда манам ита як қатор строчка лаваш қатӣ меравем. Манам як қатор строчка манам хел тасмаи дароз рост мекунем. баъд ира тарафи иси гардиш карда ана ҳамун дарзе ки мондагия дар тарафи паплин медузем. баъде ки духтем духтаро и то мехира сразу строчкаи отделочной строчкаи лави подбортона метен. баъде ки строчкаро додем духтаро дар қавати и клейкавина монда сахт бучук мекунем ки дар вақти духтан и ҳар тараф нарава. духтаро нигоҳ кунед. ман духтум иҷара часпондум ҳамаша отделочной строчкаша додум. манам хел тайёр шид. ана ки барои ира основка кардан зиёдчоша биридан аввал мо дадрини ҳар қавати и клейка мемонем. манам хел сахт барои мустаҳкам шидану наҷмиданаш. баъд барои ин хеле наомаданаш хеле кашиш хеле товхӯрдагӣ мебия кунам хеле набия мо бояд клейка монем. баъди клейка мондем як бурга лавоша основка мекунем зиёдтиёша мебирему дар халадмо мечаспонем. духтаракои хушрӯ вақте ки дублерина ҳамаша часпондем пеша кӯжда пушта кӯждам часпондем ина витичкара духтем болои ҳам мемонем. агар дидем ки иҷа туғри намеғалта барои ки вақте витичкара духтем и болотар мерава. туғри карда ҳамаша основка мекунем. манам хел ҳозир як қатор строчка меравему мобайна меёвем тасмара мобайнша ёфта ай мобайн сар карда як параша медузем бо ай мобайн сар карда бо як тарафи дигаша медузем ҳами хел ду тарафа мечаспонем. таракои хушрӯ нашод витичкаи таги сина ира чӣ хеле медузам витичкаи ростакайку метавонем бо дарозтаракаш гирем. мисол хатора ҳозир ман кашидагиам ай нуқтаи асосӣ чен мекунем синара таги косачаги ҷое ки тамом мешава пеши бар ай ҳамунҷара чен мекунем як хати рост мекашем. баъд чӣ хеле ки ай и нуги сина ба нуги и синара чен мекардем духтаро ҳаваям ҳамхел чен мекунем. манам хати мобайни ман мондагия 11 сантиметр ина гӯё ки часпидагӣ мебиёяд не ки дар халато бисёр мекунам хелра. манам хел ай мобайн ба ай мобайн 11 сантиметр мондум хат кашидам. ина хати мобайн ай хати мобайн ровна 10 сантиметр хат кашидам. дарозиша хитон чақай форатона ай мобайн иста 2 сантиметр ай мобайн и тараф 2 сантиметр хат кашидем. ия мо бояд ами хел ами хато қати бояд бидузем. ана ай и хат ба и хата 4 сантиметр мемонем бо ҳами хел хат мекашем 10 сантиметра 2 сантиметр мемоне як хат мекашем 10 сантиметра бо ду та дига анами хел хат мекаша. ирам анами хел мегирен медузен ҳардуш анами хеле мебиёяд. ай рости анами хатотон бояд бидузен. али гурӯ планкара ки часпонден утюг мекунен гирдо ба гирд строчкоша мезанен. мана строчка задагӣ ай тараф ба ай тараф духтагӣ анам хел. баъд духтарои хушрӯ вақте ки дар замин ман хел хоб карден бояд планка болои планка туғри бояд хораваю мана ай дарзо бояд ҷожда туғри бояд бошам. анам хел ҳар ду тараф ҳам хел. ана ки духтаро таи каша мебирену ости мечаспонен.